10 munud ar y cloc. Danny Davies dros y gicrydd yn eich rymanu hi'n berffaith. Oedd hi ar y postyn i gefn yr hwyd. Gôl gyngrair gynta, Danny Davies. Y gynta o nifer, dwi'n siŵr. Nathan Craig yn uchel tuag at Kai Edwards mae'n mynd. Priestley Ffacws yn y peniad, dim ond at Ben ar y gwiriad ac oedd hi ar y postyn. Niall McGuinness ac Alex Jones wedi gwahardd i gweld y cerdyn coch ddi Sadwrn. Fflint mor agos yn fanna. Disney yn anelu tuag at Michael Wilde, y bêl yn cael ei chlirio. Dyma Danny Davies, y sgoriwr. Davies yn uchel, Wilde a George Horan sydd yno. Horan ar peniad, ond mae'r lliman wedi godi. Yn siŵr os mae Wilde neu Horan oedd yn cam sefyll. Y ddau gawr yn gorfforol yn y cwrt. Danny Harrison yn trio tacluso pethau, ond mae Nathan Craig di darllen hwnna'n wych. Digonedd o le gan Nathan Craig a'r dynion yn rhithro i fewn i'r cwrt. Y croeso tuag at Mark Cadwaladr. A cic rydd i Cei Connah fydd i Cadwaladr wedi llawio wrth geisio penio hwnna. Aaron Williams, mynydd o dafliad gan Williams. A ble mae hon yn syrthio, Sammer yn dŵl! Newydd o di'r cae fel eilydd. Yn dyblu'r fantais ac o bosib. Honna sy'n sicrhau y triphwynt i Cei Connah. Local derby, not played each other for a long time. A lot of players have played for Connah's Quay, you know, so there's a rivalry within the game itself. So there was always going to be tough, without a shadow of a doubt. It was never going to be, you know, it was never going to be a 5-6-0, you know, steamroller, second bottom against second top. It was never going to be like that, you know. And the important thing was that we'll come through a clean sheet, which we've not had for a couple of weeks, and possibly could have scored more.